Ti kani ke bamsap kalong ka way nagidaw babalay ka state yung kalong ka way nagibaduk tam. Nado ki late 1980s kani ka bamsap kelas dang ban kenrei. Kala bam kasaman kenrei kasaman por bat mynta ka apoy genti. Ba kani ka bamsap kala penjat ba kala pentron ya kani kejela bageri ke bi jongi. Jingialang ke pure state buat habro ki index ni nak dei ki bakhat do tam syngkon ka pule buthi ka yo bakot ka sensa ka khadar ka buram ijat haki drop out index about ba iro school sting for ni ada ka highest ha kan ni north east but ke India hi bro kawai tambah di paunam pat yaki ki bagindai bat paunam idan UCM ubade top 10 richest hapo ke di India ni paunam dia polygamy kata kabut baya bonlok mentarung igan news hantu si ba cancer ka jingbampong ka jingpang ka keroi ha ka negasi ini kini kini mat yang harus syllong mat yang ke sensa ke khadar. Bat kini gintok kumba ngabatai hi mene. Bak orang kelak ngabatai hi mene. Bak ngadiru mukter ni nongsa dan. Bat habangat play ni kamru ngalamat ba snow yegita kijingut ba kawan jingut nagi break buat kenduk ingat. Namar ngadiru way legal aid council bat habang atre kum legal aid council gijuan gini gibril gibaduk gibasitom gibasya tambor te habang atre ni kampor kiwan itu kana ya kei bisa majing indri kalong kei kaba punso si bat punso thanginga habagiwan menyikun ni baija namar biasa homen kepa bagi don kendai ngot kikot men kami marwai, tri marwai, kamai marwai, besar marwai.